Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka boarding ha Meghalaya ka lipman ka board Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. UMLA Jangmau Tharaisan constituency ubadai ru Kortong Jakaseng UDP uba Brolding Nongsiej ula Pynjop ki paitba ba ukhalam sam scheme shu hadin baletrai kam ka model code of conduct Henry kajeng mi ki khubor ba sam scheme kadai tang kajeng keno banyalam baklai ki paitba hakapor election shu ula benrap ru dakabaong lada hisau daya Pynjop yang kena Kynti Mynta bangan ya hat-trick mengabada pil pada Dana pada. Bahaya semua. Bahaya semua orang itu. Bakung kinang sedang jangka materasan konstitusi berkawai. Lada bidang Pynjop yang akan Kynti. Ngan terai sidang. Bagara Biang yang roy kepar, yang sonsok sonsai. Mat pat mensim ngan aidilot boj patbor namda jampi upaiba wat nongsiej bak selang bakla wat nongsoto bakla bakani kajing komplain yang ha apa dia kena kajing komplain jangan yang hamrotani officer bagi ang ba ngasam scheme banglapan Kane ya kata code of conduct ngang ya tusai ya pilpai ba ngam dan kata jingsam scheme nado baladap declare ya ke election ngaladap sam scheme ke bakaduk de ka artarik jong ubnai Januari ar hulai Yakani nakaliang uba Brolding Nongsiej ulapan pau habaya keren hakaran san yalap election kabalong hakashnong Kynti ya kabalapnya dakador bashnong Kynti Maurya haka arphusau tarik urampang arajar arphulai Meghalaya TMC kan wanlam shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme hapo kanika scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthai haman laki longying kala jingkershan bai benai hakane ka aphnyo trek urumphang shanya ka sap jongphi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC